Ikindi media. Woni biki urinjira nturamukanya ntugire kumengo winjiye wawe je nitwa Mr. THATAKI. Kwanza mujini ni habaya nasamaye cyane niyo mpamvu bwenge bwagiye sinaronse ni mood yo kubaramusa kabisa. Hama jewe ahasi kwa mutamani store ndavyibaza ko ari ngaha n'umuntu yandangiye yuko ngaha mukeneye umukozi kabisa. Genda kerebuse cyane akazi ndagashoboye ko nyine ninjiye ngaha ahantu mbona bahakorofye nabi kabisa. Umuntu ya wapi umuntu yagize ngaha kabisa wapi kabisa. Uri umukozi akazi karatandukanye ushobora akazi kahewe Yo umva nani je akazi nzi ni kenshi gatandukanye. Bo ndazi gukoropa, ndazi gupiga ico bita gupiga ideki, ndazi guteka, ndazi gukaranga kosa, bo ndazi gusasa gusuma. Rero ni problem naho mpa amajana 5 ndagusubiriza change. Yewe muhema. Numvuze byinshi uri umuhinga tuje mu byo guteka. Uzi guteka iki? Indya nzi guteka ni z'ubwoko butandukanye ni nyinshi. Honyine amaseminari hari iwacu za Makamba za hariya muri region sud nta seminari bagira batambonye. Nije mba ndi chef wa restaurant narize section bita gestion ndaheza kaminuza nukuri kwimana ntobora ngahi Bujumbura na hotel nimwe ntukoramwe canke i restaurant. Numva ari sawa none nk'ubu umuntu yo gutora akazora mutekera gateko mu gatondo. Niveza wa mungu wa restaurant nani tenda gutekera iyo ari yo yose ubushaka. Bo hariho te, hakabaho tever, hakabaho verdoter, hakabaho fondote. Iyo ushaka niyo ndagutekera. Numva ari sawa uri umuhinga. Mbe banane mire urasiko bayitegura. Banane mire kintu gito cyane, kintu gito cyane. Kwanza il faut que umenya yuko banane mire kuko ziratandukanye. Hariho banane 1, banane 2 jusqu'à banane mire. Banane mire umva urondera urusafuriya runini kubera abari banane mire banane igihumbi niho ushyira mu gasafuriya gato ushira mu rusafuriya runini nturongamo amamesa cyangwa amakoko ushira mu amavuta y'inka. Apana ntibakoresha amakara ucukoresha inkwi wenyegeza pore buke do 1 jusqu'à 1000 kwacusanga zihiye cyose zisayangana. Ego uratubwiye yuko uzi guteka sinzi amate, sinzi guteka amabanane mi none nk'ubu uwo kubaza ukuntu bateka pasteke uwo bubizi twumve ko bizi koko guteka. Yampaye isuka pasteke THATAKI narigwe guteka pasteke. D'abord kwanza ubanza kuraba garanti kuri kajya gakopo ibirimo ukitaka garanti hama agafunguro biba biri kumwe bariva muhungu. Umaze kugurura kajya gakopo uba washushije amazi quelque part ntibazitekesha amavuta yaje amazi rero yashushe yakabira bien ucusuka zijya pasteke rero muri yaje amazi bikabirana yaje amazi yazumiramo yazumiyemo ukongeramo indobo izi zibiri z'amazi zigera hagati ntuzuze zigera hagati ya mbere fata ya kabiri uhejeje rero ayo oyakamye rero uciye uzishira ku isahani ntizitwa pasteke zihiye bazita pasteke ziri mu ikopo zihiye baca bazita pastike. Ivyo bintu aho usigura muhungu pasteke urazi cyari cyo buryo. Pasteke ni mu Kiswahili bavuga ngo tikitiki maji. Burya ubuzi ivyo ari byo wewe canke wafuye gusa gusigura ivyo usigura. Ahubwo ni utazi cyari cyo wowe nyiryo zimuvuze tikitiki maji urwaza hujya vuba urasa hujya vuba kangire ko ndagusigurira neza.
aho iryo zina ryavuye ni hajya pasteke uyishira mu mazi yabize hajya amazi yatikimba kujya kuntu yavuga tiki 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 please amazi ikizana tiki tiki maji niyo yavuye mta yewe Imana uri mwijuru Ngo bavuze witwa nde? Ikakwera tataki kwe. Siga kanemero kawe ga telefone ngaho tuzoguhamagara. Numva wowe urarenze. none ndagweza limiteri canke za ikonete Mpali miteri niba yamayuguruye buri mwanya. okay 79 iyo ni leo 77 iyo niyo na mobe 75 iyo ni smart mirongo myinshi gumicankanya 78 iyo ni tempo bari barayuga yo bo tori mirabire mwenye ikindi media